Shugor nakaslab jong unausan hima. Hakathong banyo ki khun samla kentei kasnong kathaw kari bat ka jat ban riu ya kalawei ba pharnai ki dekhot ka Rotary Club of Pine City Shillong kum ka jingsdang benta kasngi ka arphau hinyau tarik unai wing ki lahiar sha kasnong charmang Thadasken Block West Jaintia Hills District ban penlong ya ka program ai jing hikai pensngo thu kerpang ya ki long keme bat ki khun samla kentei kasnong shaphang ka menstrual health Hakani kasngi haswa banyo ki jingkren bat jing batai na ki riu shampang ki balawan na katana jong ka koi ka khia katkom ka dostur jong ka Rotary Club ladan shwa ka jingrwa ya ka national anthem jong kari bat penbut pat ki kinten pediang na usolin shella rang basnong charmangwa kat ba uskhem jingmut law advisor RAC Pine City Shillong ula pashat ya ki kinten matphang shaphang ka seng Rotary Club of Pine City Shillong Ki riu shampang ki balawan ban ai jeng batai hakani kasngi ki kanthop ya u Dr. S. Nartiang in charge yok CPHC Lasken Blanc u balakren bat batai halor kapang menstrual health bat ka samla Jane Rembai adolescent counselor civil hospital Yalong kabalakren halor kapang teenager pregnancy bat kumju ru layo ye ki kentien aimen siem ya ki long keme bat ye ki samla na UCE Ramkendia Secretary RAC of Pine City Shillong. Shuk hakani kasngi ladan ru ka free eye check up. Balapan kre da ka jingat railang hapdeng ka Rotary Club of Pine City Shillong. Rengkat ka Bansara Eye Care. Balami khmat da ka rishay su tengah. Optometrist Bansara Eye Care. Batru ka jingsam ye ki sanitary parts. Syakilong keme bat ki khun samla kentei. Ki bawan banya shembenta hakani ka program. Shillong, kobi ka club yang dikendrok lot. Kiwa temu ukure de tai ha kinong chong hala ramani jing temu ibakien hala nang ukure bakien ne kiwa yo mentoi cibun bun sen siangu cibun ki program ki rujuk le untuk du hajwai untuk du Shillong wat cepalat Shillong le de program na menta jing mentoi yang di chnong nani skur ki bakien koduna ini ki vitamin A deficiency bun sen E kita bunsin ongri mat air kan di tangwa unjuk klik ni bunsin ong be aceh diwa pelek te ko wan perfect error ko man buni di mana pai blak bot am chnai mana pai je ko je pai di wan di bentar ko khen na chnai ka te ko di ka perfect error khna yo pai kyu smat chong kha chong man kam khen ni rata pesnyang thu iki iwan di betok Belit je kuat, ibu kodor yang pi. Dan kamcu le, jadi kena TH, kuat eng kubur bawih, Tongan kita kena kiwa start berkan. Cuma le, iwan, penhek penyar dari jenggot di berkan. Berkan bah, lada le itu